आईटी प्रोफेशन जे बिलॉंग करतो ଆଉ ପାୟଲ ପଚାରିବା ସୁଚରିତା କାହିଁ ବାହା तो दोनों बोर्डरूम समान जेतिक ओपन माइंडेड को एजुकेटेड ओपन माइंडेड से मतलब कि जे एजुकेशन बहुत मैटर करे के निरपेक्ष करो पर लाइफ में कुआडे बाहर कर दे आफ्टर मैरिज हम लोग कुआडे আমি ভাবিছি কি ফার্স্ট টাইম কিছু তো ড্রিম थे করতে তারপরে হাজবেন্ড মানুষ কোন জায়গা ভালো লাগবে সেটা हस्बैंड का चॉइस है जीवन आपन चॉइस हस्बैंड का चॉइस है जीवन आपन चॉइस না না অবভিয়াসলি আমার চয়েস নো হাজবেন্ড চয়েস কিছু নাই বহুত হাজবেন্ড চয়েস যে মানে রহিলে নিজ নিজ চয়েস ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦି ଭାଇ ମିଳିବେ ଆମେ ତଥାପି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେମିତି ହୋଗା ମୁଁ ବଡ଼ ଯାହା ହୋଗି ସେ ସାନ ଯାହା ହୋଗା ବଟ୍ ବେଶୀ ଯଦି ବି କନେକ୍ସନ ଯେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ କି ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭଲ ଏଠି ପାଇବା ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିଏ ଆସିବ ବଡ଼ ଯାହାରେ କିଏ ଆସିବ ସାନ ଯାହାରେ କିଏ ଆସିବ ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ବଡ଼ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ହଁ ଛୋଟ ସାନ ସେ ଡମିନେଟ୍ କରି ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ରାତି ଦେଖିକି ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ ଓହ